Siyabingelela kuwela bakhona emakhaya obingela umthandazi Dlamini ngibingelela inhlonipho lenkulu ukuthi Jehova abe nawo umbulo khona ekhaya njengamanje ngicela ukuthi uvala amehlo sike sithandaze. uNkulunkulu amandla egameni lika Jesu moya oyingcwele ngiyakhuleka ngize kulona Nkosi yamakhosi lapho ngone khona mongcwele usuke elivini Nkosi yamakhosi makusuke lomnyango Nkosi yamakhosi ngicela intethelo Nkosi yamakhosi ngicela nemibukelo khona ekhaya Jehova amandla mkhulu esabeka njengamanje mongcwele umbukelo khona ekhaya Nkosi yamakhosi ushile sekwanele Nkosi yamakhosi momupha amandla uNkulunkulu phakathi mana thola umsebenzi ashadwe alotsholwe abe nemuzi wakhe kuvuleke amaphupho kuvuleke nenhlanhla akho umuzi wakhe mase sibhedlela kusho into angayazi akhulula aphume maba asejele mase sibhedlela Nkosi yamakhosi aphume mayegulele sekuyazwela Nkosi yamakhosi uNkulunkulu ongcwele nje amandla mkhulisa beka ihlangiloze kulunga ihlambo ongcwele maye kuphila wena Nkosi yamakhosi akukhonamisa ulwandle Nkosi yamakhosi uNkulunkulu phatha kukho ongakuhlula Jehova mkhulisa beka masonile mongcwele hamba nathi Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wezulu ungasilahli umdala ezomhlaba Jehova namandla uNkulunkulu sezulwini Nkosi yamakhosi cela kuphila ngize kulunga njengamanje mongcwele makuhle izimanga empilweni zombukelo khona ekhaya manje obukela na video njengamanje Nkosi yamakhosi makube nemehluko empilweni yakhe uqoshiwe emsebenzini ufuna kubile emsebenzini ufuna umsebenzi qoshiwe ekhakhe bacabele imini wakhe lesicitho masisuke nje manje Nkosi yamakhosi singabi khona empilweni yakhe Nkosi yamakhosi ihlangiloze mewe kuphila mewe nkazimulo ngiyakhala kuwe Jehova khala kuwe moya oyingcwele moya onamandla ngegama lika Jesu yasezulwini yehla moya siyakhuleka nabantu abadala basekho emhlabeni asibakhozi bese yakhothi bakhona bayaphila abeze behlukuza phakathi amen umbukelo khona ekhaya sengiyenkonzo nje manje umbukelo khona ekhaya send SMS kuthi umthandazi Dlamini ufuna kwenzele ini umthandazi wakho lo uDlamini sePitritif eMpumalanga ukuhlala la khaya siyafuthana siyamfutha umuntu simgeze aphalaziswe kushayela ukuthi inkinga yakhe idinga ukuthi enziwe kanjani phinde futhi agezwe umbukelo khona ekhaya fika la ekhaya umbukelo khona ekhaya sihlambula sithunya sifunto zakho ekuyisole kufika la umthandazi Dlamini Pitritif Mpumalanga ngisayona umbukelo khona ekhaya nginomoya owekwehlelwa nginomoya usazawona umbukelo khona ekhaya ngisebenza kakhulu ngamanzi kahle nesiningi umbukelo khona ekhaya mawunenkinga nje ke xhumana nomthandazi Dlamini online uyahlola ukuthi umthandazi umbukelo khona ekhaya khuluma naye nikhuluma konke emafonini na ungidinga mina ungafika lapha ekhaya ngiyefika phansi emzini wakho umbukelo khona ekhaya khona idimona inamandla kakhulu fike lichelisa ngithi nonke lapha eThekwini ngiyanikhulekela Durban ngiyanikhulekela umbukelo khona ekhaya basobha ngibe khona futhi evini lezako ngolesihlanu ngithi Durban sanibonani ngiyanikhulekela lapha ePietermaritzburg lapha eJoseph eThembisa Soweto Dosanville Pitritif Emelo Sekunda Vryheid Phongolo ngithi sanibonani Swaziland sanibonani umthandazi Dlamini uthi uyanithanda kakhulu uNkulunkulu angenzela kona mina kakhulu futhi ngiyakubonga Nkosi akubusise umbukelo khona ekhaya nawe uNkulunkulu kwenza kwenzela kona njengamanje themba bese uyakholela naqeda kubona na video ungakhohlwa esontweni Luka 1:87 uNkulunkulu akahlula ngilutho ngiyanithanda ngiva ngathi ngabe singaprofita ngabe ngikhulumisa umoya njengamanje Nkosi yamakhosi uNkulunkulu wezulu moya ongcwele emoya kuphila phakathi kwamandla mkhulu sabeka ihlangiloze sezulwini 1 2 but 2 is machine 4 but is a code number 2 for revelation time 2 is married number 2 for code number 2 for heaven yehla moya uNkulunkulu wezulu Nkosi yamakhosi hey hayi uzwakele sekuphama lethu Inkosi nibusese